Phela semangaliso uhambe nyanya emashe. Subile. Wabe njani manje? Kanti manje wangathi phansi. Hayi phela mina into esenzakala la esangichaza. Abanye abafazi babhizi baphusha amatroli le emashophu mina ngiphiwe nokwama plastic khona. Baphusha amatroli abafazi bama security. Hawu. So ufuna ukhomba security. Ngikhomba security ukuthi baba mina ngizama ukubonisa manje kanti wena ukulevel ubani kahle. Hayi. Labana ungazihluphi ngawo abafazi bama security. Labana basala vele bona besebenza amadoda amkhona. Ya manje mina phela ngeke ngilambe ngenxa yakho. Ilevel yami uyayazi, mina ngilevel, uyazi level yakho. Ilevel iphi yena le engazala le? Uyakwazi ibricklayer mina mfana thina ngidokwazi. Manje kusho ukuthi ibricklayer yakho ayikho emthethweni dasha ungavunyelwa ukuthi. Ayikho emthethweni bona laba ama security ngona ahlala ngapha yakhelwa ngoba lezi. Hayi bo phela abafazi bama security bavuka ngamakhanda le mina ngibhizi ngena ngama plastic ngiphonga uphusha kuphela yini. So uzama ukuthi ngathi. Uzama ukuthi mina makudlula konke lokhu udinga umsebenzi wobu-security ngikhatele mina. Buka manje into engibuyazithenga. Buka. Manje bese nginamahloni abafazi bakhetha amatroll angaka so mina ngidlengisa okuyibasket nyanga. Hayi. So ufuna ibe security usukhalela khona lokho. Kuzoba ngcono cause mase sibe simene sikanje ukuthi ngeke ngilambe mina. Ngibricklayer mina. Ucabanga ni bricklayer le security mbona ophambili. Nango ke phela ama security asengcono ukudlula ama bricklayer manje. Mina ngifaka isitina mina ama security ngona Okay ke manje ngoba ungasifaki isitina manje ngoba sivuke sikhangelene ukusa kwamalanga khona la. Bazavula. Ilevel yakho izafika. Ubani okwazi ukuthi kuyavula nini? Yakula nto yena level yonke into level yayo manje. So la somethu uhambe phandle ukhangela ukuthi ama security block yaqalayo le nto le abakaze nje beke behlala ezindlini bavuka besemsebenzini ufike wena ngoyi security kube nawe uvuka usemsebenzini manje njalo ngebricklayer so ufuna ibe security manje ufuna ube security manje phela nje le yonke lento lena uyajoyina ku security yayekho ku bricklayer bakho lo so la sufuna ukuthi unje ukuthi mina ibe security usuzama unje ngenzeni ngingayenzini anzami ukutshela ukuthi uyenze ngenzeni but ngiyakubonisa nje ezomkakho ngiyakubonisa ukuthi uyenze into engcono for indlu le bricklayer uvukulela ukusa kwamalanga la bazo ngakukhuluma idoti ngakukhuluma idoti last wasithi khona angifuni indoda esebenzela ingekho ngathi ngiyathela indoda lo akhona ama security ashona esemsebenzini asukuthi wonke ama security bathi bayatshintsha ama shift bela basebenza shift eyi ya vele kuzongcono kuzomela ukuthi ngibekezele ke makuthi uzokuba night shift akula ukuthi ngathini ngoba ngiyafa ngendlala mina sengivuluzela abafazi bama security uyazi abafazi lifanana le weather umuntu angakhwela isihlahleni liyamfuna angaba isecurity liyamfuna umuntu angathi uyakwazi ukugada ibhasikiti liyamfuna umuntu angatsha ubhamu liyamfuna ungazama ukubalekela into engutshela yona manje usuzama ukuthi usuzifaka ku-side akulazeside but alisuthi iproblem empilweni alisuthi kona okuyiphilo nje okuncane ukuthi tho abafundi amapholisa ama-security sebethola okuyi-chance sumehlila mibe yi-security manje ungathi ama-bricklayer sevulile sokuthi ngiyela ku-bricklayer phela ngingafika ngana wathi uthi yabe ngihamba ngigida so bese besigidiswa ingoma hayi mina soze ngikumele lo maye phela nje lockdown yami uyayisebenza umsebenzi wobu-security